Anya laki din! Alex, naggapuan niyaw kanila kay mo idikalman. Naka-tricycle kayo, mate. Napan kami nakipalingki, ante. Birthday ngamin inton Sabado. Ay, birthday. Unante, 30 kon. Ay, sana madlaw. Kas kalag taw-tawan, iti 25. Yanti mo. Di nakman paspasablugan na kasta. Kat, asino nga iti imbitado inton Sabado? Umay kayo, Ayabak niyang kalmaw. Amin akaaruba, imbitado, ante. Ay, ado ti lutuan yaw, asaganam? Partyan kano nila kay ko may sa akalding atarakan na. Kan agparti kami pa'y iti manok. Ay, umay kami nga rod ka ni uncle mo, Kan ayabak pa yan dagiti kakasinsin maw. Unanti, umay kayo. Imbitado kayo. Hello? Hello, manang. Apay, di mo nabasa di text ko. Nabasa. Ngamjak masango ti agreply. Tamadamaak nga gisursuro. Kat, damdamagak laang mat no anya ti regalong kanyak inton birthday. Kunakmet ken ka amang tedak iti cake. Tungpalom day ta akarim amanang. Tani, adun to ti bisita. Apay ngamin nga ado ti imbitaram a bisitam. Kat, adugayam ti gagayam ko. Kenjak kayat nga agsakit tinakam dagiti kaaruba mi. Iso amasapol nga imbitarak ida. Alawonon, mang tedak to iti cake. Jay dakkel amanang. Wen, jay kadakkelan. Anya lakit din aya. Umay kayon to amin ni Manong, imbitaram mat. Ay nawen, dagi jay paiti ko na mat. Mabalin aya asaan nga umay day jay, kat mahilig iti pulpulutan ni Manong mo. Anyatim ako ng bakit. Umanay da ito'y akalding ama party inton birthday? Pinilim samot jay kadakkelanan lakay. Katuan birthday nga rod. Jay ngay Manong. Saan ka amadanagan bakit? Tainton rabi tiliwak jay kadakkelan nga upa. Apaman nga agapawn. Ay na, nakasagana nga rod amin na. Nga magore ka man. Inimbitar mo ka din dagiti kaaruba kan kagayam mo? Una, umayda ka no amin. Ay kit sa paan tayo nga rod ati agisagana. Ado gayam ti umay abisita tayo. Jema, apay saan ka asumuraut? Sa dinaw nana? Ijay balay da alis aka anakak. Birthday na tata. Mapan kami asang kapamilyaan. Ay kat no gayam ko ni Alice. Saan la gayam? Best friend ko pa'y. Ay kat umay kan ata mapantayawn. Ay, adapay mapan ko alaan ijabalay minana. Isungaw mo na kayon. Sumaruno ka nga rod Di talaang ba't kat ti balay da Alice. Wala na, amok no sa dino ti balay da. Umay ka kumantag kapayong tantanay nagpudot ti panawan. Mapanak pa'y mangala iti supot nana. Mangisupot kadagiti iyawid ko. Sos, mahilig ka matgayam nga gisupot-supot. Aywan siyak pa'y ti kunam nana. Amin apapanakapaskan, agisupot iti iyawid ko. Nagadunti tao bakit? Kaslamat kasaranan dito'y balay. Naluton gi papaitan lakay. Ay, mabit lang ta inakman kitain na naluton. Ayan nga ni manang ko. Jay cake ko. Ada kamen, kanakan. Happy birthday! Agyaman na kante. Ayan nga ni angkan. Nagdiritso mat ijay likod. Jayan dagiti aglutluto. Aginomdan sa ngamin ijay. Una, nabartakdan dagi jay para luto. Ay na, nagadukat ti sagana mo na aya. Anti, taamok nga ado ti umay abisita. Ay inayabak ni Gemma. Sumaruno ka na Apay, pudnaw best friend mo ni Gemma. Best friend ko ayaw mo day jay. Kano namin na kung nga inchismis dito'y lugar tayo. Aya? Ay sus, tsakla kumainay ayabanan. Sana bali ante. Umay lata. Gayong kumot amin, uray chismis da.
apay ni Manang, naladaw kayo matasim mangpet. Kano adda ngamin klase. Ni Manong ngay. Makiin-inom ijay likod. Nabartek to day jayan inton madamdama. Ay sus, nagadumot a bisita mon. Kasano, inayaban mo't amin ni Gemma dagiti kakabagyan na. Gemma ko nam? Jay mangichis-chismis kan. Wen, inayaban na nila kay na, kandagiti anak da. Jay katugangan na, jay kasinsin na, jay kaaruba da. Ay sus, nagadun nga iti inayaban na. Pasimple ni Gemma, saan nga agtagtagari, ngam kita ang manang o. Itay pa'y asupot ijay. Ay sus, pinununan jay bag nga awit na. Nagpapanawon dagiti bisita. Asino di agin inaw iji kusina lakay? Ni Antim, nagbati, taginaw pa'y kano. Imbag lang nga iso kano ti maitulong na ken ka. Ay, nagadukot abisitan. Ket no nagimbitar ka mait. Ne, ayan na nga ta. Adda birbiro kam? Adda bakit? Di man ulo ti kalding, awan mo time. Ah, mapukpukaw di ulo ti kalding? Uwin nga rod. Apay, adda nga tanangala. Anya mo tinda kita abisita? Imay dala nga roden nakipangan? Inalada pa'y di ulo ti kalding? Adda pa'y nang isupot. Ay sus. Wen, amok no asino tinagisupot. Ni Gemma. Pagtungtungtungan yun samot ni Gemma, Alice. Wen ante, nagado nga mintiin supot na. Di ulo ti kalding, awan mo time. Ay, nakitak nga insupot ni Gemma. Ah, Anya? Inala na pa'y dayjay? una yan. Saan anak kontento ang nagisupot itinagado? Inala na pailaan di ulo ti kalding. Sapay inayaban na amin akakabagyan kan gagayam na. Ay no siyak mabainak. Malay, bayan yun. Talaga siguro akas ti ugali na dayjay a babae. Hello, Manang. Anya ti aramidam. Aglinlinisak adito arubayan mi. Taging gaita, talong aldaw kalpasan ti birthday. Nagadupay lang ang tiwara. Dayta ket tirigat na no ado ti bisita. Awan pa'y dagiti daddo mapingpinggan min. Adda nagyawid. Kat, adda, anya ngay nga rod. Asino ti suspet sam a nagyawid. Kat, dagiti imay abis bisita ah. Imawagak gayam. Taadda nakadanon kanyak at chismis. Chismis? Wun, may papan ije birthday. Anya day ta chismis Manang. Chismis, anabisinan kano dagiti bisitam. Tabasit ti saganam. Asino tinangi chismis iti day tata idarum ko? Kat no nagado ti makan. Awan kano pa'y tiramraman je pansit. Nagtatangken kano, ken saan analuto unay. Makaungetak man no asino man tinangiwarwaras iti day ta. Ammom no asino tinagkapuan day ta chismis. Asino Manang? Ni Gemma. Marurudak man. Adda pa'y laganas ng agiwaras iti kakastang istorya. Idinto tanagado tinsupot na. Mas daawak nga ron. Kayat nak at talaga apir dyan. Nakadanon pa'y aging gadita iskwelaan nyo day ta at chismis. Iso nga rod nga ipalpalawag ko kadagiti padak at teachers, tipudno ana pasama. Talaga at chismosa day di Gemma. Saan la kuman nga imay ijay birthday? Amangan no iso pa'y tinangyawid kadagiti daddo maapinggan ko. Kasta timbagbagana kan kante. Wan, iso akinontrak met sakbay ang nagawid. Pirmi ama kaungungat kanyak sika. Agul uli makaklangarudan. Nagadupay lagayam ti bagbagana. Wan, awan babain na talaga. Basol kumat nga menta inimbitarak. Ala, bayamon anti, tanalpasan. Wan ngam iwarwaras na nagsakit ti tiyan na kadagitiin sa ganam amakmakan. Ay na anti, amo dagiti tattaon no asino ti agibagbaga iti pudno. Ta isumit laang ti mangibagbaga asim makiti tiyan na. Adda pa'y warwaras na. Anya day ta ante. Birthday na kanumat intun umay alunes.
Aya, Ay, saan mo't nga gimbita? Ibagbaga na lang, mat. kitaan taman no addan tumapan inton birthday na. Oray imbitaran nak, jak tumapan. Jak laamaw, no adda pa ikot sagana na. Pare, Ne, kumare. nagkapuam aya. Ay, kat di tabangkag ko Apay, di naklakablaawanan. Ne, taapay akablaawan ka ngay, mare. Ay, dimpay na damag a birthday inton Lunes. Aya. Ne, jakman amo nagsaruno kayo gayam kinibakit ko nga birthday. Katuan mat. Ay, kat happy birthday, Anya ngay nga rod, mare. Agayab ka mat, no kaano di pa nagsaganam. Tao may kami mat tumabuno. Kita tulatan ije Facebook, pare. I-post mo ije Facebook? Katuan Ay, katuan nga rod. Agpalod kami to kin ni Alice. Iti kasta, makita mi ije i-post mo iti Facebook. Adun to ti makita yu ijay, pare. Nagpalod ka din ba kahit? Wen, addan madamdama jay load. Wen takitaan tanto man je impos ni Gemma. Birthday na gayam. Patsyamot nga dasagana na. Kitno saan kanumot nga agay ayam. Kat no imbaga na kablaawak ka no. Kinablaawan mat. Katuan Angam, di nakmat inimbita. Basta ti ko na kitaan to kanulatan iti Facebook. Ni, addan jay load lakay. Ala, luktam nga rodan ti Facebook mo. Ay, nabayag kat asaan ko alinuklukatan ti Facebook ko. Day talakid din ay ti paggastusam. Agload ka para laeng iti Facebook. Ay, lakay, kitaam to'y nakapost Na, kitaan taman. Jay post ni Gemma. Nagadumat amakmakan ijay sangwanan na. Adda kalitsyon. Nagdakkel akik ko. Ne, aguray ka man. Sa dino ngay da ita alugar. Ne, saan mo't nga ije balay da? Nagdakal mo't abalay, tinagpapitsura na. Lakay, kasla edited mat dagiti sagana na. Aywan, saan na pudno? Nagaduti ng kablao kan kwa na, Luklukon na laang dagiti kagayam na alis. Kanya lakit din day nga ugali ti tao na ya. Ay, lastog na laang dagita impos na asagana na lakay. Saan apod no? Tila agbain. Ay, saan kang agkumkument ken aglalike iti post na? Kagura naktumanon. Bayam agumura. Gumura latan o kayat na. Awad mo't gaya mapulos sagana ni Gemma iti nag-birthday. Isubat gaya masaan na nagimbitar. Ay, awan. Kasano kat edited mat jay impos na a picture na ijay Facebook. Jak laag Facebook iso ajak ammo dagita. Ijay lagayang Facebook ang nagisagana. Tumalda ka na, Alice. Ni Gemma day ta sumungan. Ayun. Kablaawan ta ante. Belated happy birthday, Gemma. Saan kayon to pa'y nag-like ka nag-comment iti yung post ko? Ah? Amo kaya ti ag-like kas kada ag-comment dita. Kasano nga ag-like kan ag-comment ta? Kat saan mat apod no dagiti makan nga impos mo? Oray di nagpicturam abalay. Saan apod no? Kita mo, nagpartak nga imadayo. Kat saanan ang nagtagtagari. Mabaing iti inaramid na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.